आसाम अरुणाचलनि सीमा लिखाबालि मिलनपुर पुलिस आरो दखाइनि गेजेराव गावलायदों। सिलाफोथार पुलिसनि गुलियाव सासे दखाइट लकेन्द्र बास्परा जखम जादों आरो गुबुन सानैया खारग'दों। नंगौ, बे समाव रायजोआव दाखाइनि हेंथायै फिन गोख्रों जाफिनदों आसाम पुलिसा। हरनि 2:30 रिंगायाव धेमाजि जिल्लानि आसाम अरुणाचल सीमानि लिखाबालि मिलनपुराव पुलिस आरो दखाइनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाया नुजाथिदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 10 साननि सिगाङाव धेमाजिनिफ्राय गंसे नाम्बार गैयै गुफुर गाबनि एल्ट' गारिखौ खावनानै दाखाइट हानजाया जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव सिखाव खावदोंमोन। बेबादिनो थांनाय हराव जनायनि गंसे गलानिफ्राय सिखाव खावनानै आसाम अरुणाचल सीमानि लिखाबालि मिलनपुर फारसे थांबाय थानायखौ खौरां मोननानै सिलाफोथार पुलिसा 3 दाखाइटनि सायाव गुलि गावो। पुलिसनि गुलियाव लकेन्द्र बास्पर मुंनि दाखाइटा आथिङाव गुलि नांजानानै जखम जायो। फारसेथिं पुलिसनि नोजोरनिफ्राय गुबुन सानै दाखाइटा खारग'लांनो हायो। पुलिसा दाखाइटनिफ्राय नाम्बार गैयै गुफुर गाबनि एल्ट' गारि, गंनै सिखा, नोगोद 13,000 रां आरो माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। এইটো যোৱা 10 দিনমান আগত ধেমাজিৰ পৰা এখন এল্ট' গাড়ী এখন চুৰ কৰিছিলে আৰু এই চুৰ কৰি পেলাই দুৰ্বৃত্তসকলে এই এল্ট'খন ইউজ কৰি পেলাই যোৱা ৰাতি জোনাই টাউনত চুৰ কৰিছিলে আৰু এনেদৰে তেওঁলোক সন্ত্ৰাস চুৰি কাৰ্য কৰি আছিলে দুষ্কৃতিকাৰীসকলে। তাৰপিছত যোৱাকালি আমাক SP ছাৰে মাতি আনি পেলাই গোটেইবিলাক আমাক OC-সকলক নিৰ্দেশনা দিছিল যে কেনেদৰে কৰাটো কৰিব লাগে আৰু সেইমতে আমি ছাৰৰ পৰিকল্পনা মতে আমি চিলাপথাৰ টাউন এলেকাত আমি কেইবাটাও ঠাইতো চুৰি এই গাড়ীখনৰ ওপৰত আমি নিৰীক্ষণ কৰি আছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি খবৰ পালোঁ যে এনেকুৱা নাম্বাৰ প্লেট বিহীন এল্ট' গাড়ীখন লিখাবালি পালে গৈ আছে মাজগাঁও হৈ পেলাই। তাৰপিছত মই লিখাবালিৰ পৰা মই পাৰ্টিসহ গুচি গ'লোঁ আগবেটি ধৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মিলনপুৰ ঠাইডোখৰত গাড়ীখনক দেখা পাই আমি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু গাড়ীখন আমাক দেখা পাই পিছফালেদি বেক কৰি পলাই গৈ আমাৰ ফালে ফায়াৰিং কৰিছিলে। আমি যেতিয়া ধৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ৰ'বলৈ দিওঁ, তেওঁ উল্টাই আমাক ফায়াৰিং কৰিছিলে। তেতিয়া আমিও আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ফায়াৰিং কৰোঁতে এজনৰ ভৰি লাগিল আৰু তেওঁ কৰায়ত্ব কৰোঁ। তাৰ লক্ষী বাস্পৰ বুলি চিলাপথাৰৰে আৰু 2জন পলাই যায় তেওঁলোকে হাতিয়াৰসহ। গতিকে আমি বাকী চাৰ্জ সেইখিনি কৰি আছোঁ। কি জব্দ কৰিছে নেকি কিবা? জব্দ এখন যিটো চুৰি গাড়ী, এই চুৰিখন জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই চুৰি গাড়ীত তেওঁলোকে যোৱা 2 দিন আগত যিটো জোনাইত চুৰ কৰিছিলে তাৰ কিছুমান সামগ্ৰী, কাপোৰ, ৰড, খুকুৰি, দাও, অন্যান্য সেইবিলাক আমি চিজ কৰিছোঁ। মোবাইল, টকা পইচা, কেছ সেইবিলাক আমি জব্দ কৰিছোঁ। গুলি যে মাৰিছে ক'ত লাগিছে? তাৰ বাওঁ হাতৰ ভৰিত লাগিছে আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছে আমাৰ চিলাপথাৰ মডেল হস্পিটেলৰ পৰা। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।